agpakata akuan. Saan? Dinakpanawan biyag ko. Biyagan nakatoy ayat ko. Dimtangan ti kanito. Salwadam ko matiibatik at anda ti ayat ko. Alampusan akon. Saan? Saan biyag ko? Saan? Awanan. Aywanan nakakumati, Apo. Balunem to'y ayat ko. Sa dino man ti ayan mo. Recuerdos de la vida. Naimbag nga orasyon amin patgan mi adumdungag, ti surat ngentay kanbiag iti daytoy daway, ket nagapo iti maysa na ayat matamang tartarabay, iti drama a Recuerdos de la Vida. Akayat na tiaglingad itinagan nga Edna at taga-probinsya ti La Union. Ngam sakbay ngayon tay basaan ti surat ni Edna. Alaan tay manday ti agundaway, apan ang kablaaw kadagiti amin namang tartarabay, kadagiti drama aparpartuatan ti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, amay patpatangatang iti 7 nga istasyon ti Bombo Radio, iti entero a Northern Luzon, karamanan iti FB Live kan iti YouTube. Naimbag nga orasyo amin ni Apo Diyos kuma timang tarabay kada tayo. Bueno, at tuwing intay basaan ti surat ni Pagayam Edna. Kastoy man ti surat na. Babe, letting go, deeply hurt. Dear Tia Sofia, parabor kantal na kumati may buray kada kayo amin amang bukbukal dita Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions adanunan to'y surat ko. Ilingad nakla kuman itinagan nga Edna. May saak a health worker dito'y barangay mi. Kat uray adda kami iti Rural Health Center na kalukatlatta to'y istasyon ti Bombo Radio. Apagdengdenggan mi. Kadagiti amin adramayo ama kaliliwa iti inaldaw. Naawisak mat nagsurat takayat kumat ngibingla ito recuerdok mainaeg iti boridek akapsat mi. 5 kami ngagkakapsat katsyak ti inauna. Napintas ti linangan mi malaksid laeng iti boridek mi tanay duma ti kababalin na. Napanuynuyan ti buridek akabsat mi, tanay itad amin akayat na nga uray pimosayan day ditatang. Nagtitinulungan mi a pinagadal, ayat milaeng asaan ama iliding kada kami nga inauna. Katnoan niya dagiti paspasamak, isuman tinakbinsa-binsaan dito'y surat ko. Kastoy man ti rugi ti amin. Apay anak, anya ti parikot jay adiyo ijay Macau. Ay, nanang, tourist visa matlagayong ti visa na anapan ijay Macau. Isong parikutan. Apay, anyat kayat na asawan no tourist visa aya. Ay, syempre, saan ang makastrek iti trabaho ijay? Makastrek man, illegal, awan permit na agtrabaho. Anya? Ay, anya langan ti aramiden na nga. Ay, kat syempre, agpasyar laang San ang makastrek na agtrabaho iti legal kunakmanan? Ti inti nga road. Ay, parikot latta ti parparnuayan na. Ay, kat, kasano nga road da itan? Ay, kat delikado ani ang hila ijay. Ay, kasano laangan? Nung maduktalan da at ti inti lagay ijay, tiliwan da. Maibalod dakit ti. Anya? Iso nga, awan na mabalin. Idiskitaran tayo iti ipaw itayo pagplite na nga agawid dito Pilipinas.
Anya? Una nang, anya pa'y nga rod. Pauitan tayo iti pagplete na iti aeroplano tap na makaawi dun. Ay, kapilitan na naglona kun tanya nga rod. Hala, agan anos ka manang. Anya nga rod. Ket kabsat tayo umot ni Angela. Wan nga rod, ngam agab abuson. Gapot aburidak, kana itad amin akayat na manipod pa'y sipod, aglablabos matan. Barang agnakumitan. Ket, kano asumangpat? Flight 9 ton malam. Hala, sapay ko ma. Tama kasangpat asi kakaradkad. Wan ikararag tayo akasta, ading ko. Ay nasaya at nakasangpet ka batlangan, Angela. Di manang kami. Kastala unay ti danak na. Kunak magtrabaho ako mapay ijay Macau nga uray TNT ak. Mabalin matlat ako ma. Anya, siyak pa'y ti pabasulam itan, kat ko namot delikado ka ijayan. Delikado, numatiliwanda, kunak. Ngam no saan ngay, di ayos ko ma. At least, ada trabaho. Anya? Ay. Kaya't mo asawan, mabalin latamat nga oray di ka agawit. Mabalin nanang. Ni manang ngamin. Mabutang tamang matiliwandak ka no. Ay, nagadupay la sa Bayan nyo daytan. Tinapatag. Nakasangpet kan anakaradkad anak ko. Anang, mayat ka yun. Unay tasan mat anapintas dito'y lugar tayo. Umakar tayo ito niti pagbalayan. Ay, Angela, anak. Amuyo, dakkal ti sweldo nga daag to ni Jay London. Gumatang to iti house and lot ijay kabisera. Wenno ijay Bagyo. Napintas ijay tanalamiis. Sana kas dito'y ayan tayo nakapudpudot. Kuwa, isaldam nga no talaga amasapol mo ti kwarta anak ko. Saan tayo nga ila ko? Danukas sa kaantay tumatlaang. Nanang, kailalaan niyo launay daytoy asan ni Kwa, kat nagpudot nga rot ditoy. Umakar tayo laangan iti pagbalayan. Ay, pundar mi iti day di amayo daytoy. Iswa napatagmat kanyak. Hus, andula amin day ta pundar-pundar. Ila ko tayo kay din tap na adagastusan nga agabro di Jay London. Sukatak to te magastos ko. Nangag ko daydi apanangud-ud-ud ni Angela kininanang nga ila ko dati balay kanti daga ang nagsaadan daytoy. Addaak lang idi ti entry daw ti family house mi idi. Ngam sa anak ang nagpadpadlaw. Nagubsang ti panakisarita na kininanang. Kat idi na adda anak iti gondaway, kinasaritak ti kapsat ko. Kat kastoy man dagiti pasamak, Tia Sofia. I will stay in love with you till the end. Anya di imbagbagam kininanang ha, Angela? Ilakom to'y balay? Uwan manang. Ay, naamam kaya mo. Nangag ko, dagiti imbagbagam kininanang. Sa anak la nagpadlaw kada kayo idin. Adda pa nagkadkad ni nanang ngam naturay ka? Si kakit din ti bangila ko iti dagakan balay apon darda iti day di tatang?
Uray anyat kong gunam. Kayat ko nga minta gabro di jay London. Anyat nam na maasawan da kiti kakabsat ta no mamon da dayta. Di ko na mamanugot da? Kumati pagreklamuan da. Di ipingayan tayo ida iti mapaglakwan. Ay, naturay kalaunay na Angela. Sayang Anya kung at sayangam iti daytoy nagmaditi lokasyon na adaga. Aniya, kasta ti kunam? Katno dito iti di makalan tayo. Dito iti nagbiyagan tayo nga aging gaita. O nga angam nga ilako? Nagkunang ngamin kan ka nga ungawag aya. Sukatak to ti magastos ko iti paglakwan. Natangsit kalauna yan. Naturay kalauna yan ako nak. Basta. Ninanang ti mapaturay iti daytoy. Ta iso ti akin daga. Imanugutan. Sayang daytoy, saan ko maamapukaw? Saan asayang? Tainton adda ako ni Jay London. Patuludan kay to iti maigatang iti kasukat na. Gumatang tayton iti house and lot. Ay, Dakkal ti sweldo iti London ko namsama nang. pangaskan. Ununaan pa yan. Di ka pa'y nakapkapan, gumatangan iti house in lot ti adadita utek mo. Siyempre! Mabiit la ma-aproban ti visa kanya. Makapana ko ni Jay London manang. Ada ng tulong ka na kijay. Flight ko no may alawas. Ay, ala. Nasaya at launay no kasta. Matungpalan ti bagbagam kaninana. Talaga ang matungpalan manang. Di ka matanagan. Agi paw itak to adagos iti maigatang iti house and lot. Akasukat jay inlakok apundar dananang kenday di tatang. Ay, ading ko aya. Maditi kasta. Ununa am amin abanag. Anyakat tama din. Be positive nga rot. Basta, buwak na nga ton. Ay, niya kalakid din, Angela. Ala, one. Sapay la ko mga rod takasta. Ay na manang idna. No ni Angela tinagsao. Awan lat amukon. Jak mamatin. Tanalabsan nan ti agarapaat. Ay, agpaiso day ta, Abelio. Iti sa nga pulo asinauna. Nasayatan no adamay sa apod no. Wan nga rod. Sa bali ti ugali day di akabsat tayo. Kaya't na ti bumak na nga dagos. Ngam sadot mo't nga rod. Awan na anusan na nga agtrabaho. Day laado asa una. Ay, agpaiso day ta kinunam, Abelio. Kita amlangan no namin anon ang nagabrod day jay. Di na pala nalnalpas ti kontrata na. Agawid manan. Ta di na maanusan ti trabaho na. Napadasan na pa yan tinapeke. Ngam saan ana didigra. Ita, kita man no makaanos iti panagbalin na babysitter ijay London. Malagip ko lakat nga rod. Ti panagab-abroad na idi. Pudno ti kinunam. Taadda di panagabroad na adi na pa'y nalpas ti kontrata na. Imawagan kanyak. Kat nagpakpakaasi apatuludak iti pagplete na iti roplano ta agawi din. Kat gapo takabsat mo, madanagan ka. Tinulungam. Iso anak kaawid idi. Uray la inyot utangam. Talaga? Napagklan asadot jay buridak akabsat tayo. Pinagtitinulungan tayo a pinagadal. Ngam, awan naganap tayo. Tadi na mo't osaran jay inturpos na akurso. Dayta nga rod, mas daawak. Maestran, ngam di nakidin kayat ti mangisuro. Ay, Di nan malagip apulos. Adi na napadasan tinaawanan iti allowance iti agad-adal. Aging ga di pa nakastrak iti trabaho. Taure kasano arigat tayo. Sinuportaran tayo iti panagadal na. wan nga rod ading ko. Angam, nalipatan nan san ti sakripisyo tayo kunkwana. Ti tagisayangag launay, kat diin lako na alo ti kan balay apon dardana ng kanday di tatang. Naimbagkit di Imanugot ti asawam ang mapatagwaban ti balayo.
Ket ison ti pagnanaadan ni nanang. Wan nga rod, kasa nakapimpi man launay ni nanang. Di naman ngamin kahit ti makipagnada mismo kata kami. Saan abalik ka no? Tanong sumangpot ni Angela kat adamot lakaduka na. Ay, nga masigurado asaan ang makapagbayag ijay London. Sadot dayjay kunak lang arudan. Ngam sapay kumaatag bayag mo tan ijay tap nagtalnamot tan. Nakadanon nga rod ni Angela iji London. Nabang-aran kami nga kakabsat kang ronan ni nanang. Idi naglabas dagiti aldaw ken bulan akaadan ni Angela ijay anasaya at ti ibagbagana akasasad na. May sakano a Pilipina anak asawa iti Amerikano ti amo na. Ket aywanan na ti anak daytoy nga agtawan iti innem. Ngam ididandanin makatawan na iti London, manmanon nga umawag ni Angela. Kat kastoy man dagiti si marunopay apasamak. Change to turn dreams. Kumusta jay adi yo, Edna? Imawag ka din. Saan pa nanang? Mailiw kayon? Am kaklaang. Ang mga nusa manen anasaya at tinastrikan na trabaho. Kat, kaya't naman nanti agawid, kasta. Uwan. Ay, noan niya kat isapsapulan na. Saan ama kung kontento? Dahil tangar ti problema kan kuha na nanang. Nagsayahat kat kumano nag-apply amang isuro. Ta dito'y latan pagilyan tayo ti pagtrabahuan na. Kumaa. Wano saan? Diyay kumakina maestra na tinya-apply na abroad. Tadamot na kiti pagilyan nga kasapulan ka dagiti mangisuro. Dintumat ngamin dumngag kiti patigmaan. Ngala, ikararag tayo laangan. Asapay kumata na saya at ti kasasaad na. Taada iti adayo. Saan tayo basta maarayat no bilang laang? Wena, day talaang ti mabalinto nga aramidon ita nanang. Agkararag tayo para kenkwana. Angela, tumawag. Hello, Ading. Kumusta kan? Manang, agawid aksan. Anya? Apay? Diyak kabaalanan to'y awawir ko. Nauyong ngamin. Anya? Inan ano na ka? Binasnutan na. Imbag kumano di nagdinusa ti amo ka babae. Siyak ti pabasulan na no apay binasnutan na ti anak na. Konsentidor launay mana. Ay, unay daytan. Kat, kasano man nga rodan? Kuna di amo, uray agawid ako no isot kayat ko. Awanin ti maited na aswildok ta. Takwa. Tanya. Among matmanang. Kay patpatulod ko kang katay na udi aswildok. Awan umda sa pagplitik nga gawin. Iso patuludan dak kuma. Nagawit ak langan, manang. Yak makaanos dito yan. Naglaing ngamin nga gipulong tayo awir ko. Anay ko! Oh, apay! Anya papaspasaman kan ka, Angela? Anay! Pinasat na kiti cellphone tayo awir ko, manang. Sige, manang. Mabitlaan. Kagamin itikatas. Mabitlaan. Hello! Hello, Angela! Hello! Sus, kinidip na na. Ay, kaasimot niya kapsat ko. Ay na, kunamila no saan ka na makasangpa, talag ko. Agyaman tayo iti Diyos. Tanakasangpat ka asik kakaradkad, Angela.
Unay dagitan nga ipasapat yung kanya. Nabanno ka nagbiyahe. Dispensaran na kami ading ko. Mala, agi na nakapailaan. Naragsak kami lang amin. Gaputa na kasangpet kan. Wan, Angela. Ala, kaagi na napay lang nga di kwarto. Hindi ayan ni Nanang. Di kay madanagan. Sa anak pa lang ag-apply para abroad. Madanagan ni Nanang tunggal ada papanam. Pagarupan na ngay pagpagnamanan ti papeles mo nga agabroad. Agaplayak tumatlaang. Agpalabasak pa iti sumagmamano a bulan. Anya? Di ka pala nadidigra? Saan ko pa'y anaton uy ti arapaap ko abumaknang? Sa maysa? Sa anak pa'y anakagatang iti house and lot nga inkarik ka ni Nanang. Aging gaita, di mo pala nalipatan dayta a house and lot? Nanang, ikaw nakiti kwarta. Oy, Angela, anya man hindi tangay bagbagam ka ni Nanang. Kwarta? Ay, sus, pangalaan nga ni Nanang iti kwarta nga iti dagang ka, kat saan mo tamang manggad? Anya? Kat daytay impaw-paw it ko ide asweldok. Kinastos nan? Titaam, saanan ang makasaon ni Nanang gapo iti aramid mo? Nakaturturay kan. Ay, aguri ka, namnamaan dayjay? Manumot la dayjayan? Nagastusin Nyamatan, di awan nga rin di maitid yung kanya. Awan maitid ni Nanang, uresak awan maitid ko. Ay, apo Angela, din ko aya. Aglablabas kan. Si kaman langan manang. Awan mat gaya man tay impatulod ko ide akwarta ako nakaitid mo kini Nanang. Ginastos na gaya mat. Anya? Awan maitid na kanyak. Iso asikan ti mangtad kanyak iti kasapula ka kwarta. Kayat mo asawan? Awan mo't ornong mo? Awan kwartamon? Dumawatak pa'y ayan o adta kwartak. Ikan na kun manang. Ikan kayo iti kwartak. Iso nga ita, siyak mati ikan nyo. Agaplayak manan ije abroad. Saan latta anadidigra ni Angela aburidak mi, Tia Sofia? Nag-apply manan para abroad. Awan kwarta na idin, kat nagandar manan, ti panagutang. Asyak latta tinatorturan ang naguutang, kadagiti agpapaporsyento iti kwarta. Nagsubli-subli iti abroad, aging ga nakasarak iti nasingpet, nga amo iti Hong Kong. Sumagmamanon atawan tinapalabas, nga maging gaita, awan pailat niniwan, day di imbagbagana a house in lot, akasukat day di inlako na a family house mi. Ngarod, ti recuerdo amakunak, kat ti house in lot iti panunot mi nga agkakabsat, asaanan amapunas, analabit, mapunas to lang day ta iti panunot mi, no matungpalnan, dayjay nga arapaap na agun oden. Alarod, kastan, Tia Sofia, agyaman na kitin kay panangidrama, dito'y surat ko. To'y pagayam yo, Edna. I hate to say, be back. Talaga kasta pagayam, Edna. Kadagiti amin nga kakabsat at dalat ta daytay na isal sa lumina wano na isabsabali ti ugali na. No saan a super singpet, super pananawa ako nada. Aglablabas, akas iti kabsatyo aburidat. Ngarod, dagitikas ka ni Angela, sapay kuma, ta saan analablabas, karma,
ti sumangbay kadakwada. Asakbay kumanga da sumangbay amakon ko na akarma ket makapanunot dan iti nasayaat ket agbaliw dan. Alangarod pagayam Edna, agbali na pagpampanunutan dagitay sukira kabsat puno anak toy insurat mo apasamak iti biyagyo nga agkakabsat. Alangarodan pagayam Edna, awan sa baling ay nak maibati kada kayo no di ni Apo Diyos kuma, tiyag nanayon amang tarabay iti pamilyayo. Agyaman kami mat, itin ka pa nagsurat, dito'y drama tayo. Bueno, papagayam, ditan tinagibusan, tinay drama asurat ni Pagayam Edna, dito'y drama tayo. Recuerdos de la Vida. Ti surat ni Edna kat inornos kan itimutan direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Manipod iti Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, isagsagot mat kada kayo ti #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo.